pong. Apa? නෑ ping pong refreshment එක කොතනද තියෙන්නේ අයියේ? Hello lovelies, for the very first time lemon ginger tonic mojito වීඩියෝ එක skip නොකර ඉවෙනකම් බලන්න ඕනේ. හොඳේ. Wow. Tandoori chicken mini sub, cheese honey sandwich, Milo blast, lemon ginger tonic mojito. Wow, Safi boy. Hello lovelies. මං visit කරේ ping pong refreshment එකට. හොඳේ. Guys, this is such a wonderful location with beautiful environment. Amazing experience. ඔයාගේ යාක පවුලේ කට්ටියත් එක්ක යාළුවොත් එක්ක නිදාසේ කාලා බීලා යන්න පුළුවන් ස්පොට් එකක් තමයි. bun நல்லா soft and smooth இருந்துச்சு. காஞ்சி மாதிரி இல்லாம கல்லு மாதிரி இல்லாம bun එක හරිම soft and smooth. මෙයාලගේ තන්දූරි chicken sub එක රුපියල් 680යි 480 ரூபா. தந்தூரி சிக்கன் துண்டு வாய்க்கு நல்லா உப்பு புளியா இருந்துச்சு. and the same time சீஸும் போட்டிருந்தாங்க. சீஸ் ஹனி சாண்ட்விச்சுக்கு රුපියල් 380යි 380 ரூபா 380 rupees. මේ පැණි ගොඩක් දාලා சீஸ் ரசத் தදட்டම දැනුණා. හොඳේ. first time நானும் ட்ரை பண்ணினேன். நல்லாவே இருந்துச்சு. ඊළඟ බුලට් එක lemon ginger tonic mojito රුපියල් 650යි 450 ரூபா 450 rupees. කටට රසට සැරටම තිබුණා. වතුර වගේ නැතුව මයිලෝ රස තදටම දැනෙන මයිලෝ බ්ලාස්ට් එක රුපියල් 450යි 450 රූපා 450 rupees. Uber available. ඉතා ඉක්මනටම coming soon pick me. හොඳේ. කොළඹ බාලදක්ෂ රෝඩ් එකේ urban forest park එකේ තියෙන්නේ. විසිට් එකක් දාලා බලන්න නැත්නම් ඕඩර් එකක් දාලා බලන්න. Thank you so much for watching my video. පරිස්සමෙන්. හොඳේ.